kiwanja ya ndege sio mali ya Ruto. Hiyo kiwanja ni mali ya Wakenya. Na kama kweli Ruto alikuwa na nia mzuri, wangefanya public participation. Umaskini yetu ndio hawa wanasiasa wanatumia kupata mali. Saa hii sasa tunadanganywa ati mambo ya ndani ni mzuri. Mambo ya ndani gani? Mambo ya ndani gani mzuri na ndio wizi tupu. Na tunasema mambo ya ndani tunakataa kwa sababu kama mambo ya ndani sio wizi, mbona kabila moja tu watu waine ndio walikuwa kwa hiyo muktaba. Na hiyo airport haikuwa yao. Airport ni ya Wakenya wote. Na William Ruto anatudanganya ya kwamba sasa mambo yote ni Gachagua. Ikifika asubuhi Gachagua, jioni Gachagua, ukienda kulala Gachagua, bibi yako akikukataa Gachagua.